Akariba mucijwa kirwa na ntureri thiurunkirite gicigo kia Buri nandi bari na gintu kia gukenera nyuma thirikari kaunti ya Meru kuigwa kiriro kiao bobojite nyuma biashara banteru gutitani wagi baruji ruwa kung'ana ndene ya thoko mabisa kuma kiri thirikari kaunti ya Meru nandi nibakinyite ntereu na kuthima antu akuija kithima kiria baugite nikio gikethira kiri gia kenda kwenjwa ni thirikari ya Gavana Kawira Mwangaza. Gavana Kawira twena ruwe ni kugwirwo guku nene gwa kari omwe na atongeri mwanya kuma kia thirikari ya kaunti ya Meru na bone nyuma ya mashini ya kwenja ruji gukinya thokoni ya Kiro na ngugi ya gucwana na ruji yambiria atongeri kuma obisini ya Gavana Kawira Mwangaza bakiuga kiu ni kithima gia kenda kwenjwa ja kaunti ya Meru kuma Gavana Kawira Mwangaza gutonya wathanine na gigatetheria nene gukundia kari tauni je ruji na kubatorera ngarama ine niria bagutumira kugura ruji mashini ta eje ne thirikari eje ke mami ya yombetwe ya kwa store barabara thirikari ne beta ba kombora inge bakare ambeche nyinge ukaigwa mboa ichuko tumira milioni 3 kwenja mboa rimwe ende mami arario kira machine eje ekira ngari maguta amotivate itingoge ne yokwana turiuga mboa chirenjwa kabati kaba kaenda ankuga ibwega nontu maendeleo yetete na mbere bwega ithima ibi bingi mono biria thithia inyo tha iji na tu instructed tu na engineer tu tutege kingi ona bambaria na rankando na promise te kwenja ithima ibi bingi na promise te kuthithia mantu ja manene especially Buri na Kirwa giki roje roro tureka Gavana kethira ko gitatia utiraigwa na director uga utiraigwa na director uga Gavana keja mbere roje rogitatia mbere roje rotorekate sasa wantu beto Martin Mwiti ni mukarigite wa tauni ya Kirwa urotaririte ora ruji ruru aoneka rugatetheria karia nene ko ruji ruru ketha rwitetheria antu no ruketha rwina tap muntu jagata ageta kuthithia ruji ruru ura kwenda ko tu na kugwirwe muno ngapira ni rombere kuingwe masura bara batromba kwa fondi ruji ko na ndero ruji ruru amba kuma tukakarande ruru nikenda tura kariba Kirwa tukomba kwa noru komba kwa distributor around the market na kinya mbere market ko tukugibwa ka Gavana na tuligwa kaende nguginiteke ni nteto ere kujiri ni bamwe bakari tauni neji barabone ne kugwirwo kwao ni kunyontorwa na gukathamira ndikathombere thirikari ya kaunti ya Meru gukurukira Gavana Kawira Mwangaza itithitie na mbere maturene wiretwo muno no ntubora turaugire roje rotorwe Kirwa aja no tutena roje no Gavana weto agen jukumu ekotorithia roje towa echa na egora roja antabe ja kotora roje ibwaga mono roje na ndero torwa ibwaga Gavana ngaya kotharime na kuongere na miaka wenge toga gukorokia no ntubate tokuona na nde ugo no twitira nguge Kawira gututethia no kuona tha imbumite roje na tigaroja yakwi tugutethaga na tutathetheka itutethekete jau na yongua nima Gavana ni mama tena na tena arwa tugucundia gutura koroje Kirwa na ituonete maendeleo ya maingi jana antue kwa store igwachie turenda utongeria wetu maoni jana nayo ombe twitira ngugi cietu ingwirite no tukija ngugire chongo ambiritie mitira twandite ibarire na utona mutongeria ngi witite ngugi tongite iji nke reportera wa TV Juma kuma Kirwa gicigone kia Buri Mbeta Mawira kedi kia